Aye. Your my enra, say me po adwuma na. Me yes say me fa krum kakra. That's right. Ti me say me court Tinado sa ko pay 1212 ti eja. Me name wa young new driver is me name wa me kofa me kofa right ko me kofa G anim ho. Ti me dru na me hu edan kakra bi no a yesi a champion time. Omu see ya na nke de be ma penfo. Monfa picture no to so why. He's talking about the 500 bed maternity ward. Almost seen it or confirm. Enti me na me ne Mr. Tobra ne nam. Na wote me nche na bi say Mr. Tobra say Mr. Tobra edan yesu e dada no mo ye renovation na. E no so da bi foforo. Nam say you started da ben a yetumi asi dan na wie sesi asa 500 in fact oh my I was impressed because any be day any be ya brave woman and sasa wo ba bia be kwa wo so a wo kowuo enti anu kwa de anopai me bona na do dan kwa kufu ado ene MPP fo abaso sa Asante region say MPP fo antimi anya we kura makuma se no mutumi wie sa dan no 500 best capacity be maternity block wo ba be kwa wo so wo benya mpada so wo ba be kwa wo so ni ba benya mpada so nese na nakufadu wie ni second term wi na Ashante region enu kwa ne ade a wo ye kra eye credit eya baso bodie yes se e bo ma baso because ene mrema wie ye brei adanti no bi awo be kan wo yemfa ne se techi my holy family ni a refer no se yemfa ne mra konfa no chi obeba isi wo ba na nyampa na so na wo ba no no wa ba bewu ti o man sa de na no anadwumi hu ye no se e ka se MPP wo man timi anya hwe kwa Asante Region sa de ne nko anti wonyame be hira wo mu because ene ensese ene prema ni bia ba o man oba bi be kwa wo so no akowuo ti e ma hanum na so mbenya baabi adawo na yasomo agye ayi wo man mu ne ye kyekere no we ma hanum tumi kɔwo fie ho fie ma yetumi a produce nkwada hanum ye benya judge for doctor for midwife for just say wo ma yade na kwa wo ma fa so si dan ntem no nwanwa won tira me dem ka fa dada no na ya wa ya plaza na I have over 40 years it's almost yes structural you know and almost conclude say so almost sit busua e betuma kunipa and almost juri ni nyina to ground zero almost started a new 2 years aye o ma yade a new 2 years na enu anwumre so na dollar na be gina 12.9 yaw oh dollar there this morning I don't know this morning I'm we will check check. I'm he said you almost eba form no ke be stress ka o mu tumi ma ne mra form kakra na e ma ye hu ha ekomu ha ye na driver union for no bia eba form be bran ko be hu ye mo okay ekire say yesi di no a eyesi no se Bank of Ghana so mu jani omo ye no a sidi no be strong omu jai dey omu nim ne omo ye entimi ma say me ye businessman na me transfer me ye me business me transfer sika e de free Ghana e de akwa brochiri akwa kra me niam emra na kire se me mfa Bank of Ghana and the bed direct me call Bank of Ghana for catch them say omu ni dollar ne mum me call alaji ni ho de a alaji ni wo dollar wo ho a no be sesa de ama me na makọ alaji no ho e ba ne se na alaji nya dollar alaji ntwa sika o alaji ni masia esi ni dem odi twa sika o twa dollars but Bank of Ghana so oni bi but alaji di o bi nti enko alaji woni enko sesa it is a Bank of Ghana for jai no mo ye no mo tenase kukuru ni jaya yesika no enema na ye hu ni den dodo na akonta ya artificial ne ma o yes ya me no ya dwen enye se ye ho kire ye sa gidigidi sa ya yesu bambone any sika petantantan fun ya buy so na ma sa ne ma we are experiencing is it true say Bank of Ghana pay for any bankers ni bi omu fa dollar no e de koma alaji fo no na okọ akopɛ bia na o ma ka chontie bia say yi a omu wo price omu de ma alaji na alaji so di bia to so eti se ka eyebe 8 na wato ama alaji 9 ne de 1 cedi na alaji so di age 10 yes eti wo beton $100,000 o won chobo no ne managers na kwa koche
And she said, businessmen, they call banks, and Because say, how me can person you me go? transfer me sika, and you could be a China cover me near ma. Bank, so we need dollar. But alaji will be better alaji chrono. Yan kwa alaji woni yan kwa jibi. Alaji ni so so the dollar na man say bia, and that dollar omo che say 13 cedis. Maybe omo the man 10 cedis, and I say 11 cedis. So na alaji na ba be ton the man maybe about 14 cedis, 13 cedis. Tidebia Like so ne manager na kwa che tidebia dollar no ne sa ne man na ye hu ne artificial. Yes, true. Artificial managers no mo tete Bank of Ghana ne banks no Bebre. omo na ye sa ne man no. And sad day we so be antia o na so a you no see it. Okọ mo akota ensi da. Say bank me say me save with me more bank bi ani me save with bank we me a businessman me transfer Just $100,000 from my account to a China and I say to take it to one where me ko fa me nearby oso onya bi ma me but manager kro no benya alaji amodi bia basisi a alaji so de be ma 14 cedis manager na be di ano a kire wo manager na be di ano alaji so de be ma 14 say adena short into one anye ne saa enyeye na businessman na pre because waka to the trim say dollar na shorty and ade bi a short bi a ye pre hu bia no the prices goes me ase me na me determine ade no eti has hardship ne de bebiri akonta no me hu ni sade wi e artificial Bank of Ghana so set up a doctor to come na de sing and then the dom no supervising directorate ni ade no they should set up eti mean see say ye ba bank ni ye ba Bank of Ghana ho say ye ba be $1 wo de wo ni bi wa bra alaji ntwesika kwamra boss me de ende asem bisa na me bisa ban no say zoom lion for da be na otu omo kai kodi bronya masem nyina ni boss no abusa ye kodi bronya da be na ban ni tua omo ka ye ma me no me hu omo na me wura ho ti me hu omo kra me ti me hwe omo o hwe ma me mpanifo bi pa wo gina kwa ho na wo hye reflector e gina kwa ho na wo hwe time wa wo abrante kwa wo soro ye ya wo dware ba adwuma sade wo widie mu ye wo kura wo timi nante no na wo hwe ma me pani bi a ne mfie no kwa anim na wo hwe ma me nanim ene atade bi a hye na hwe ne nase chale bi a wo di gina kwa ho na 1.8 yentimi mfa ma no bosome a whole year o yentimi mfa ma no o people cry 16 months boss wo de yen kanya me so no kure se sa ma me fo ye kodi bronya yi omu gina bia ye sen ma me fo yi omu gina bia pa o bronya yi a ye kodim no ene sen yen hwe ye mrante ekọ etimi koba ekoton bibi bosome so a etua ye ka no yen hwe se bosome ne pa ho just 3 days adwum ha se bosome so 3-4 days na se bia tofia kan tua ye ka o hwe obi ani mo hwe wontimi hwe because obi aforo be ya akese efiri se na omuna na wo ba ntimo se wo deliver kura no a wotumi se nsisi so kire se wonim se wontua na ka ye ma me fonda be na ye tua wo moka ye nuanom anapko oye ye no sika ne bia ka mu no da be na ye tua wo moka emaburu na ye ka wo mu gu wuram ho a youth in afforestation no da be na ye tua wo moka ye kodi bronya omo wogere wo ma omo high dan omo tua light bill omo tua water bill da be na ye tua wo moka adwuma no de aban wo be ye o na so sa ne man keten we no wan hwe yi a ebe kodi atia because emaburu na wo sa sectors ho no e doso na omo so ne to aba no. This was $1 million question being asked this morning.